I veliki pozdrav ste mi došli na video klip na mom YouTube kanalu. U današnjem klipu za vas imam par tutoriala, to jest tutorial gdje ću vam pokazati kako podijeliti slova u komentarima. Također ću vam pokazati kako da ta slova u komentarima prekrižite, to jest da ta slova u komentaru izgledaju prekriženo. Znači, mnogi se to pitaju kako to radite, ovo ono, i niko ne zna, to jest postoji nijedan tutorial na ovakvu temu, to jest nešto ovako. Prvobitno morate biti ulogovani na svoj kanal, zatim otići na YouTube, to jest ukucati YouTube na Google. Zatim kada vam izbaci prvi rezultat, otiđite tamo u tu virtualnu platformu za reprodukovanje videa i zatim uđite u video koji želite da komentarišete. Ja ću sad ući u svoj video kako bi vam pokazao kako to sve funkcioniše. Mi ćemo ući u ovaj prvi video, znači reakcija na moj prvi video, 100. video specijal. Zatim ćemo otići dole gdje se kucaju komentari, to je gdje se kucaju javni komentari. I ovo sam ja ovdje isprobao pre videa. Ovdje imate, napišite javni komentar. Kliknete tu. Prije početka komentara, ako želite da podebljate taj komentar, stavite zvezdicu. A zvezdicu ćete staviti tako što ćete pritisnuti slovo Shift i pritisnuti dugme gdje je napisan broj 8. I zatim ćete ukucati vaš komentar, to jest vašu rečenicu, na primjer, dobar video, super si. I kada ste napisali taj komentar i kada ste završili rečenicu, obavezno na kraju rečenice ponovo stavite zvezdicu tako što ćete držati Shift i kliknuti na dugme sa brojem 8. Znači, ljudi, zvezdice ni slučajno neka ne budu razdvojene, to jest neka nemaju razmak od rečenica, ni na početku ni na kraju. Znači, uvijek moraju da budu spojene sa poslednjom rečju ili ti sa prvom rečju. Znači, ako je prva reč dobar, ne treba da ima između njih razmak. Ako je posljednja, ajmo reći, reč si, između si i zvezdice ne treba bude razmak, već da budu spojena. Zatim imate na opciju dodaj komentar ili komentar, kako god vam piše, i vama ispada ovako, dobar video, super si. Znači, ova slova su bukvalno podebljena. I sad vidite kako se to zapravo radi. A sada ću vam u drugom dijelu, to jest sada, pokazati kako da vam slova budu prekrižena, kod ih je neko precrtao. Idete na opciju, napišite javni komentar. Zatim na početku komentara, to jest rečenice, stavite crticu. Zatim ukucate taj komentar koji vi želite, na primjer, nice, super. I na kraju opet stavite crticu. Znači, ponavljam, crtica kao i zvezdica ne treba da bude razdvojena između reči i da ima razmak. Zatim idete na opciju dodaj komentar, to je ili komentariši. I sada vidite kako vam taj komentar ispada prekrižen, kod da ga je neko precrtao. I to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala. Ako vam sve tutorial, obavezno stavite like, share, subscribe i mislim u sljedećem klipu. Do tada, veliki pozdrav, peace out.